Uyu munsi reka dutembere umujyi w'uburanga cyane ku rwego rw'isi. Umujyi wa Dubai uherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni ku mugabane wa Aziya. Dubai ni umwe mu mijyi ikunzwe n'abakora ubukerarugendo cyane muri iki gihe, byagera ku rubyiruko rwa Afurika ho bikaba ibindi bindi, kubera uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu si kure nk'uko wabitekereza, kuko ku muntu wateze indege aturutse ku mugabane wa Afurika ni amasaha make cyane aba hashinze ibirenge, ariko nanone biterwa n'aho uturutse. Dubai ni umujyi mwiza cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, uzwiho kugira abawusura n'abakerarugendo benshi kubera ubwiza buhari n'inyubako zihambaye zubakanye ubuhanga ziwubarizwamo. Uyu mujyi washinzwe mu kinyejana cya 18 nk'agace gato k'uburobyi kari kazengurutswe n'ubutayu. Iterambere ryihuse rya Dubai ryabonetse mu kinyejana cya 21 ndetse warenze kuba umujyi usanzwe uba ufatwa nka kapitale y'isi yose kubera ubwiza bwawo. Uyu munsi twabateguriye zimwe mu nyubako zo muri uyu mujyi zubatse mu buryo butangaje kandi zibereye ijisho kuzireba, bikaba agahebuzo iyo uhageze ukazibonesha amaso ku maso. Imwe muri izo nyubako magingo aya niyo ndende cyane kuruta izindi zose ziri ku isi. Inyubako tugiye kubagezaho ni inyubako 11 nziza cyane zifite uburanga kurusha izindi mu mujyi wa Dubai. Nihuze kamere ku mwanya wa 11 aho hari inyubako yitwa The Torch. Iyi nyubako izwi nka The Torch of Dubai, ifite uburebure bwa metero 352 n'amagorofa 86. Yaje kuba inyubako ya mbere ndende ku isi mu mwaka wa 2011 isimbuye K1 yo mu gihugu cya Autriche. Icyakora uyu mwanya The Torch ntiyigeze iwutindaho ngo iwumareho kabiri, kuko mu mwaka wa 2012 gusa hashize umwaka umwe yawusimbuweho na Elite Residence nayo y'i Dubai. Ku mwanya wa 10 turahasanga Gevora Hotel. Ni hoteli ifite uburebure bwa metero 356, iherereye mu muhanda wa Sheikh Zayed mu mujyi wa Dubai. Iyi nyubako ibarwa nka hoteli ya mbere ndende ku isi, yafunguwe muri Gashyantare mu mwaka wa 2018 nyuma y'imyaka 12 yose yubakwa. Ifite ibyumba 528 bibarirwa mu magorofa 75 agize iyi nyubako, hamwe na za resitora ndetse na pisine bihebuje ku rwego rwo hejuru, bituma abantu benshi ku isi bayitangira ndetse bakayisura ubutitsa. Ku mwanya wa 9 turasanga Etihad Museum. Iyi nyubako yiswe inzu y'ubumwe ni inzu ndangamurage Dubai, ikusanya, ikabungabunga ndetse ikanerekana umurage wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu bice by'imibereho, politiki, umuco, ubumenyi ndetse n'igisirikare. Ibitse amateka menshi y'iyi leta ndetse n'ibihangano bwite by'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ku mwanya wa 8 turahasanga The Solo Innovation Center. Iki kigo gishinzwe guhanga udushya giherereye muri Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Ni ihuriro ry'ikoranabuhanga rifite intego yo guteza imbere gahunda y'ingufu zirambye Dubai ndetse no hanze yayo. Iki kigo cyo guhanga udushya kigamije gushyigikira gahunda ya Dubai Clean Energy Strategy 2050 igamije kugira uwo mujyi cyitegererezo mu kubungabunga ibidukikije. Ku mwanya wa 7 turahasanga inyubako izwi nka 040 Building. 040 ni inyubako ndende cyane iherereye muri Business Bay i Dubai. Ku mwanya wa 7 turasanga inyubako izwi nka 014 Building. 014 Building ni inyubako ndende cyane iherereye muri Business Bay i Dubai. Ifite uburebure bwa metero 102, ikagira amagorofa 23. Iyi nzu y'ubucuruzi y'amagorofa 23 izwi ku izina rya Swiss Cheese bitewe n'uburyo yubatse mu ishusho ya fromage, bituma abantu benshi banayitangarira bitewe n'ubuhanga yubakanye. Ku mwanya wa 6 hari inyubako izwi nka Jumeirah Beach Hotel. Iyi hoteli yubatse ku mazi, irazwi cyane mu mujyi wa Dubai, dore ko yubatswe mu mwaka wa 1997. Mu mwaka wa 2018 yafunzwe amezi 5 kugira ngo ivugururwe. Ni hoteli y'inyenyeri 5 yubatswe na sosiyete ikomeye mu bwubatsi ku isi Atkins. Jumeirah Beach Hotel yakiriye abanyacyubahiro benshi mu myaka yatambutse, ikaba yifitemo utubari na resitora zirenga 10, pisine 5 n'ibindi bice nyaburanga binezeza abahasura. Ku mwanya wa 5 hari The Opus by Omniat. Opus by Omniat ifite amagorofa 20, harimo ibiro, za resitora na hoteli ikunzwe cyane muri uyu mujyi wa Dubai. Izwi kandi ku izina rya The Building That Never Sleeps. Ugenekereje mu Kinyarwanda bisobanura inyubako itagiruhuka cyangwa se inyubako idasinzira. Ku mwanya wa 4 hari inyubako izwi nka Kayan Tower. Inyubako ya Kayan Tower ifite uburebure bwa metero 306. Yatashywe ku mugaragaro
ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka wa 2013. Yubatse mu buryo bumeze nk'igiti kizingazinze kijya hejuru, ibintu bituma igira uburanga budasanzwe bitewe n'uburyo ishushanyije cyangwa se imyubakire yayo idasanzwe cyangwa se itagaragara ahantu henshi bitewe n'ubuhanga yifiteho. Ifite uburebure bwa metero 306 ndetse n'amagorofa 75. Ku mwanya wa gatatu hari Museum of the Future. Museum of the Future bisobanura inzu ndangamurage y'ejo hazaza. Yubatse mu ishusho y'ijisho. Intego y'iyi ngoro ndangamurage ni uguteza imbere iterambere ry'ikoranabuhanga no guhanga udushya, cyane cyane mu bijyanye na robot n'ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Inyubako yagiye yakira expo nyinshi zitandukanye mu myaka yashize muri uyu mujyi wa Dubai. Ku mwanya wa kabiri hari inyubako izwi nka Dubai Frame. Dubai Frame ni inyubako nyaburanga bitewe n'uko yubatse mu ibara rya zahabu riyiranga. Uyirimo hejuru ubasha kubona ibice bibiri bya Dubai, ari byo Dubai nshya ndetse na Dubai ishaje. Ku mwanya wa mbere nta yindi nyubako tuhasanga, hari Burj Khalifa. Ngira ngo benshi barayizi cyangwa se bagiye bayumva. Biragoye gusura uyu mujyi wa Dubai ngo uveyo utabonye inyubako, cyangwa se ugende utayibwiwe, utayumvishe umuntu ayivuga cyangwa ayitangarira. Ni inyubako ifite uburebure bwa metero hafi, ni inyubako ifite uburebure bwa metero 828, ikaba iya mbere ndende ku isi guhera mu mwaka wa 2019, ikuye ako gahigo kuri Taipei yo mu gihugu cya Taiwan. Burj Khalifa yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2004 mu kwezi kwa mbere, ubundi yuzura ndetse itahwa ku mugaragaro nanone mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2010, nyuma y'imyaka isaga 6 yose yubakwa. Yubatswe n'ibigo bikomeye cyane ku isi harimo Samsung, CNT Corporation, Ring, B6 n'ibindi bigo bikomeye cyane ku rwego rw'isi mu bwubatsi. Ikaba ifite amazu agerekeranye 163.